itwe bosi obule mundu inenete yakwa beripatikana omumwito wanani owo Mukama. Ujikute umeitwa na Bwana, ujikute umesombolwa. Umechaguliwa na Bwana na Mukama iniaberikirati asa na mukabuka omuyizu Kristo kwa hali chendu chiume chikatubura chete Omukama namuberekera ati njuni kwangu ninyi wote munaosumbuka. Kwanza kusumbuka, wangape wanasumbuka? Tunasumbuka. Na masumbufu hii ni maisha mazima. Vyenye tunakutana navyo, vyenye tunaishi, na vyenye tulipenda, sikutaka yetu. Vyenye tunataka, navyo benikatu twaledi twalemerwa. Yani Mungu watu watika yeso nabe sinyomo chewosi katuronda. Miezi iri toire bana betu mundu oyi watika yekusangwa situashi ngabukandi iraboti. Na waye truma na ho wikeribu nirire. Teribu tutame bwana kwira kwa. Ekabi ine midi o mwishini ya matakoleri ya kwanza. Iwe kwira. Ya. Mbino uli mondo ala. Mbino makunia masere lutambe kwewe. Mbino chanda cha uchire na probleme. Mbino uleire kuchirabe. Yani maisha mazima. Ebya tukabandana. Vika tutwalomo nawe. Ne miati yetu yusiye ya endabuturi. Neri twafazaika. Njoni kwangu. Njoo Mukama. Ninyi wote munaosumbuka. Itwe twili yaho. Nani njoo hasumbuke hapa? Wamama wanasumbuka kuona kwamba manyumba imewalemea, wanaume wanawalemea, watoto wanawalemea. Hapo baba nabo sebe sumbuka, akasumbuka karo iko bana bakiriechi igwa ngetu lukuchi igwa mbeno bashabu ambuchi igwa mbeno bamba abakata nelangira batichi. Wanasumbuka wa baba, na kila mtu anajikuta kusumbuka. Na hii masumbufu hii ya ulimwengu inaweza kutulemea na kuwa mabariere. Cha kwanza echikaleme yo mundu omusafari yetu wabirisuke yari Kanani yeriyo wo mwito Mukama nerikwa merera tuhike eriyahika kabisa rikoresha ngoko Mungu aliyati amatuberekera eriyahika ho Mukama liwatre uye. Kuna mambo muburute, kuna mambo kweli ni vituko makubwa. Kusangwa bariere ya kwanza ni kusumbuka. Ni kufanya nini? Ni kusumbuka. Aliwe Yesu Kristo mwana wa Melondo mwabu watichi ati njoni kwangu ninyi wote munaofanya nini? Munaosumbuka. Masumbufu yako iko bariere kubwa sana, inawezekana hautafika. Hata kama Mungu amekuita, hata kama uko wako mwito ya Bwana, hata kama ulishasikia sauti ya Bwana inayoita, masumbufu ya maisha yako, masumbufu ya vile vyenye unakutana navyo, masumbufu yenye inakusumbuaka, iko bariere kubwa ambayo imewafungia watu, kuwazuiza wasifike kwenye Mungu amewaitia. Tabu tuobone bwanyu abandu abanene masumbuko ya maisha yaberereka yabiri ya bariere kubwa. Kati ya bariere za ulimwengu zenye zimezuia watu wasifike kwenye Mungu amewaitia. Suwe ndihika aho Mukama ali akuberekera na utumuyisa kuwa biriwo esauti ya Mukama ikakuberekera. Njoo Yakobo, taifa ya Yakobo, mukuje kwangu. Nerwa masumbufu wamabyowa ebekasumbua abana ba Isiraeli nebindu birebe mehamabya aba bakagenda abagendania bawutisho tabia esiri tuhiri ni bachawi
abachawi riri bombo babanzire amapuvuarie abachawi mwenyewe kandi wamabisungabo bakalusa yuko mundu kwe imani yawe teko nerini ya kukorera kweye omuchawi shali kushi yaboyira atata kukura umwikiriraye neryo abana ba Israeli abana ba Yakobo bamasiba omonzu wange bamatulungana eriishi na bandu abachawi seke ekazi y'omuchawi ni kukokota atasio yako imoelekei yenjo uamini sharinga kumuneshi muchawi yomote wamabikali umuchawi kumbi woluaho eye inyamabe yikurira kwewe inyamabe kukurira kweye neriwo mabimuliga na utita muliga isulita hikeiri umuchawi eye kumbi ni kole vituko ni kole hiasi kindi kusisiria neriwo buti alinga kalire neriwo agenda iwo mabiri yokwali ate kwa kalire